Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳаи Рахшонзамини деҳоти Корез муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд, ки барои 2160 хонанда дар Дубаст пешбинӣ гардидааст. جانی خود بشنو عنایت‌های رحمانی فروغ صبح دانایی برایت پیشوا آمد که سازی صبح فردایت زی فیض علم نورانی شنو این درس وحدت را ای انگشتان یک مشتم ایثاری بود درخشانی بدخشانی و خطلانی خوش آمدید محترم پیشوای معظم ملت. мактаби замонавӣ бо шукӯҳ дуошона буда аз ҷониби оилаи бобозодаҳо ва бо саҳми дигар соҳибкорони меҳандӯсти деҳаи Рахшонзамин бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи насли наврас бунёд ёфтааст. корҳои сохтмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 дар деҳаи Рахшонзамин бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 оғоз гардида дар муддати камтар аз 1 сол ва қабл аз муҳлати муқаррар шуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. бояд гуфт ки 19 сентябри соли 2024 санги асоси муассисаи мазкур бо иштироки пешвои муаззами миллат гузошта шуд ва ҳамон замон сарвари давлат таъкид дошта буданд ки мактаб бояд бо сифати баланд ва шароити муосири илмомӯзӣ дар муҳлати камтар аз 2 сол сохта шавад. мо бародарон ва соҳибкорони деҳаи Рахшонзамин бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи талоши худро ба харҷ дода муассисаи таълимиро тибқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар камтар аз 1 сол бо тамоми шароитҳои муосир сохта ба анҷом расонидем, ки хушбахтона имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат мавриди истифода қарор дода шуд. мо дар минбаъда низ ҳама талоши худро ба кор бурда дар атрофи сиёсати созандаи сарвари давлат дар ободии кишвар саҳми хешро мегузорем. муассисаи замонавии таълимӣ аз 36 синфхонаи барҳаво аз ҷумла барои фанҳои химия, физика, математика, омӯзиши компютер, технологияи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, ҳамчунин аз китобхонаву толори барҳавои хониш, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. дар озмоишгоҳҳои мактаб асбобу аёниятҳои дарсӣ мавҷуд аст, ки хонандагон барои дар амал гузаронидани таҷрибаҳои гуногун аз онҳо босамар истифода мебаранд. дар синфхонаҳои барҳавои компютерӣ, ки бо дастгоҳи муосир муҷаҳҳаз аст, хонандагон имкон доранд аз нозукиҳои кор бо технологияи иттилоотӣ бохабар гарданд. тамоми ороишоте ки дар ин мактабат боваз ки ҳамин хел орзу мекунам ки як бори дигар ҷавон шавӣ, омода таҳсил кунӣ, сидқан барои ин миллат ва давлат даста дар болои дилет монӣ, хизмат намоӣ. пеш аз ҳама ба ҷавонмардҳое ки ин сиёсати хиратмандани сарвари давлатро ки дастгирӣ карданд, саҳми худашонро гузаштанд дар ҳамин сохтмон, ҳамин бино, ман миннатдорӣ худам аз тамоми номи мардуми деҳа баён мекунам. неги шароите ки имрӯз давлат барои мо кардааст, маълим барои хонандаҳо кардааст, ягон давру замонда набуд. имрӯзҳо бо ташаббуси ҷавонмардон дар ҳама ҷо сохтан ба истифода додани муассисаҳо анъана шудааст. дар деҳаи Рахшонзамин ҳам оилаи бобозодаҳо ташаббус нишон доданд ки дар ҳамин деҳа як муассисаи таълимии замонавӣ барои фарзандони меҳнаткашони ҳамин деҳа сохта ба истифода диҳанд. ташаббуси онҳоро ҷавонмардони дигари деҳа дастгирӣ намуда дар атрофи ӯ ҷамъ шуданд ва як муассисаи таълимии замонавӣ дорои ҳамаи шароитҳо сохта ба истифода доданд.
بهر اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و صاحب کسب گردانیدن خوانندگان اسباب‌های دوریدگری، کنده‌کاری، ماشین‌های دوزندگی و دیگر شرایط معاصر فراهم آورده شده است. دختران برابر آموختن لباس دوزی همزمان با راهنمایی‌های آموزگاران می‌توانند با نازکی‌های کسب و هنرهای دیگر نیز باخبر شوند. ما خوانندگان ذخیره طلایی وطن و آینده درخشانی دولت و ملتیم. برای کشاده شدن چنین مؤسسه بی‌نظیر منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانیم. برای ترغیب و تشویق بیشتری ورزش و به این وسیله تشکل دادن طرز حیاتی سالم در مؤسسه تعلیمی نوبنیاد تالاری بر هوای ورزشی برای بازی‌های فوتبال و والیبال و 2 میدانچه ورزشی دیگر در صحن بنا ساخته شده است. از زمین تا آسمان شرایط تغییر افتاده. اول اینکه رحمت به پدر و مادر همین سهامگزاران که همین مکتب را برای فرزندان ما، برای نبیره‌های ما بنیاد کرده اند. ما در این صنفخانه ما تماشا کرده بر آمدیم. خیلی صنفخانه کشاد، خیلی کابینت های برهوا دارای همه تجهیزات. ما کابینت خیلی مشان نظر گذراندم. مکتب اصلا چیز بهتری نیاخی. سیاست خردمندانه و سیاست سازندگی و معارف پروانه جناب عالی را دستگیری نبوده. صاحبکاران همین دیها تصمیم گرفتند که چنین بنا یعنی چنین مکتب زمانوی را ساخته و استفاده دهند. البته این نشانه آن است که فرزندان همین دهه رخشان زمین در خود روحیه مهنت دوستی، وطن دوستی، خویشتن شناسی، وحدت ملی را من نگاه داشته توانستم و به این درجه آمده رسیدم. با مقصد تشکیل و برگزار کردن جمع آمد و چارابینی‌های گوناگون فرهنگی در تعلیمگاه، تالاری بر هوای مجلسی با 160 جای نشست موجود است. مجلسگاه با میز و کرسی با صفت و دستگاه و تجهیزات ضروری مجهز بوده با صنعت ملی معماری آرای یافته است. در آشانه یکم بینای مؤسسه آشخانه موجود است که دارای 60 جای نشست می باشد. در مکتب برای تعلیم و تربیه خوانندگان 52 آموزگار صاحب تخصص کار و فعالیت می نمایند. مکتب دارای تجهیزات گرم‌دهی می باشد که طریق آن صنفخانه ها در فصل زمستان گرم نگاه داشته می شوند. طول 34 سال است که نخل امید و باوری هر یک تاجیک و تاجیکستانی با آینده از این روز هم خوبتر و بهتر تاجیکستان عزیز در ضمیر نسل آینده ساز کشور رشد و تکامل می‌یابد. ثمره این همه پیشرفت و نصرتمندی را ما در سیمای غالبان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. ایجادکاران و عالمان واقعا جوان و صاحب استعداد می‌توانیم ببینیم. ما خوانندگان این مؤسسه آینده ساز فردای دولت و ملت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت منتداری خود را برای توجه و غمخواری های به اندازه‌شان میرسانیم و وعده میدهیم که با خوانش خوب و عالی در این مؤسسه میخوانیم و وارثان ارزنده ملت میشویم. ما خوانندگان مؤسسه از دستگیری و غمخواری های شما محترم پیشوای معظم ملت برای چنین مؤسسه نوبنیاد سپاس گذاریم. وعده می‌دهیم که به علم آموزی، مهنت و اخلاق نیک و حمیده در این مؤسسه با بهای خوب و اعلی تحصیل نماییم. هدف از بنیاد و به استفاده دادن مؤسسه نوی تعلیمی در ناحیه دنقره ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و به این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نوی تعلیم و تربیه خوانندگان بالیاقت در روحیه علم آموزی و وطن دوستی می باشد. اطراف بینای نوی مؤسسه تعلیمی سبز و خورم بوده، درختان سایه افکند و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شده است که برای تشکل حس زیبایی پرستی خوانندگان مساعدت می نماید. صحبت کرده های صحن بینا باشد با طرح جالب آماده شده، نمای ظاهری مؤسسه تعلیمی را باز هم دیدنی نموده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مهیا شده در انشاءات تعلیمی نوبنیاد
ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, ба омӯзгорон барои истифодаи оқилонаи имкониятҳои мавҷуда ва тарбияи ҷавонони босаводу лаёқатманд дастуру ҳидоятҳо доданд.